Jednom danom, u srcu kraljevstva između 7 dolina i 7 planina, živela je princeza kao niko drugi. Princeza Elizabeta, sa svojim neobičnim duhom i bezgraničnom maštom, obitavala je u sakrivenom svetilištu naslovljenom iz fairy tale-ova. U njenoj sobi, Elizabetina radionica slikara podsjećala je na mesto za umetnike, ispunjena papirom, bojama i olovkama rastrkanim u uređenom haosu. Dok su druge princeze sanjale o prestižnim balovima i princevima, Elizabeta je ulagala svoju kreativnost u skice o smelim avanturama, fantastičnim bićima i začaranim carstvima. Jednog sudbonosnog dana, dok je Elizabeta užareno skickala svoju najnoviju kreaciju, granice između mašte i realnosti zamaglile su se. Uz naredni talas čarobne energije, njene slike oživele su, izlazeći iz papira u zaslepljujućem prikazu čuda. Zapanjena, ali i uzbuđena, Elizabeta je osjetila da posjeduje retku moć minus sposobnost da duhne život u svoje umetničke radove. Među njenim novootkrivenim saputnicima bili su lavanda minus obradeni slon, prugasti majmun i šepavi zmaj, svaki od njih noseći jedinstvene osobine koje su dopunjavale Elizabetin avanturski duh. Zajedno su se upustili u uzbudljive avanture kroz začaranu šumu, suočavajući se sa ozbiljnim izazovima i otkrivajući skrivena blaga duž puta. Kako su njihove avanture napredovale, Elizabeta je postajala hrabrija i snažnija vođa, koristeći svoje novootkrivene sposobnosti da zaštiti svoje saputnike i kraljevstvo od tame i haosa. I iako su krajevi dana donosili gorčako proanje dok su očaravani crteži ponovo postali obične skice, srce Elizabete je naduvano zahvalnošću za nezaboravna iskustva i trajna prijateljstva koja su se razvila u ognjištu avanture. Jer princeza Elizabeta je naučila da u beskrajnom prostoru mašte, moć prijateljstva i hrabrosti srca mogu prevazići granice stvarnosti same. I dok je ležala u tihoj svetinji svoje sobe, okupana u mekoj svetlosti mesečine, znala je da je njeno putovanje tek počelo. Jer sa vernim prijateljima na svojoj strani i čarolijom svoje mašte kao svojim vodičem, svako jutro je najava novog poglavlja čuda i otkrivanja, gde veličanstveno očekuje onima koji su dovoljno hrabri da veruju.